Talisman Plus akça almashtırуу жайында 83.30'dan alıp dolardı 84.30'dan satıp atat. Rubeldi 1 som 11 tiyindan alıp 1 som 14 tiyindan satıp atat dostlar. Şunun ile janda Brent akça almashtırуу жайын көрөбүз мынакей. Brent akça almashtırуу жайында kurslar 83.70'den alıp dolardı 84.70'den satat. Rubeldi 1 som 09 tiyindan alıp 1 som 12 tiyindan satıp atat. Brent akça almashtırуу жайы. Prestige akça almashtırуу жайында kurslar мындай 83.70'den alıp dolar 84.70'den satıp atat. Evroni 88 somdan alıp 89 somdan satıp atat. Rubeldi 1 som 10 tiyindan alıp 1 som 13 tiyindan satıp atat. Prestige akça almashtırуу жайы. Assalamu alaikum Don Kabar YouTube kanalının katalogçuları jana konokтору, сак саламатсыздарбы? 11 may 2022 Бишкек шаары Моссебеттебиз туугандар. Ихсан акча алмаштыруу жайында курс 83.70'den alıp 84.70'den satıp atat dolarda. Rubeldi 1 som 11 tiyindan alıp 1 som 14 tiyindan satıp atat. İhsan akça almashtırуу жайы. 40 azık akça almashtırуу жайында kurs Rubeldi 1 som 10 tiyindan alıp 1 som 13 tiyindan satıp atat dostlar. Dolarda 83.70'den alıp 84.70'den satıp atat. Бұл обменканы 5 комментарий көріп алыңыздар. Партнер акча алмаштыруу жайын көрөбүз. Каналга катталып элек болсоңуздар катталып, коңгуроочуну басып койсоңуздар өз убагында көрөсүздөр. 83.80'den alıp 84.80'den satat dolardı. Rubeldi 1 som 118'den alıp 1 som 148 satat. Partner akça almashtırуу жайы. Şunun ele jandагы обменканы көрөбүз. Мынакей бул жерде 1 som 12 тiyindan алат Rubeldi. 1 som 14 tiyindan сатып атат. Лайк басып коебуз, башка бир туугандар да көрсүн. Бул акча алмаштыруу жайында курс 83.80'den alıp 84.80'den сатып атат долларды. Rubeldi 1 som 12 tiyindan alıp 1 som 15 tiyindan сатып атат туугандар. Кечки saat 21:15. Şu menен videonu аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Бул обменканы менен тааныш болобуз. Rubeldi 1 som 117'den alıp 1 som 147 satıp atat. Dolar 83.20'dan alıp 84.20'dan satıp atat.